Molweni nginibingelele kuzo zonke indawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke laphana wengane zakwethu, kube intokozo ke laphana ke kumculi kaMaskandi ke laphana ukhuzani. Ngenkathi ke kubalwa ke i-top 10 yakuleli sonto ke kuvela ukuthi ke ingoma ke umnjolo ke laphana wengane zakwethu ke number 1 ke kuleli sonto, njengoba ukhozi lathembisa ukuthi ke ngeviki luzokhipha ke laphana uhlu lwengoma ukuthi zime kanjani ke laphana wengane zakwethu, njengoba ke umthandeni kuleli sonto ke abambe ke unumber 2 ke laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ke sidibane laphana kwi-comment section ngezwe uvo lwakho. Uma umusha ngiyacela ukuthi ucenzele subscribe, ucenzele nebell ukuze uzohlezi uthola njalo ke ama notifications i-channel. Siyabonga.